Mũgithi wa Kenya Kwanza wa kũmatha kura muthenya wa kiumia wambĩrĩria kaunti-inĩ ya Nandi ũhungurĩte Trans Nzoia na mũthia-inĩ ũgacomorerwo Cabi kaunti-inĩ ya Kakamega, kaunti iria cituranĩirwo hamwe ciekura makĩria ma milioni 1,400,000. Unemployment is a national crisis, and that is why as Kenya Kwanza we are saying we have a Marshall Plan on dealing with the big crisis of unemployment. Tarehe 9, musibahatishe, musicheze, muamuke mapema kabisa, kura yote imwagike kwa debe lake na kwa debe la Kenya Kwanza. Ndugu zetu wa Nandi, sisi hapa Ingo tumejipanga kusaidia mtoto yenu. Sisi tumetembea na yeye Kenya mzima. Wale ndugu zetu wa Mlimani, wale ndugu zetu wa kila mahali wamekubali kupigia kijana yenu. Yani kimeumana kabisa. Thutha wa kugirio kuhuthira kiharo kia Bukungu gũtabania mũcemanio wa Kakamega, atongoria a Kenya Kwanza maugĩte atĩ ũyũ no ũmwe wa maũndũ marĩa ang'ethanĩri ao arĩa mena irathimo cia thirikari makoretwo makĩhũthĩra kũhoria mwaki wa kambĩini ciao, no manyitĩrĩre atĩ gũtirĩ kĩndũ gĩkũmaruta barabara-inĩ ĩrĩa wathi wao ũrongoreirio. Sisi tunawaambia machifu wetu, nyinyi ni wafanyikazi wa Wakenya wote bila ya kujali mirengo ya siasa ama dini ama rangi ama kabila. Na serikali ya Kenya Kwanza itahakikisha ya kwamba kazi ya kila mfanyikazi wa serikali kutoka chief mpaka yule mkubwa, kazi zao zinalindwa na katiba ya Kenya. Hakuna mtu atawadhulumu, na hata hawa watu wakiwafuta kazi, mimi nawaahidi tarehe 10 tutawarudisha kazi na tuwapatie promotion. Tafadhali tufanye uchaguzi wa amani. Mimi nahakikishia jamii zote ambazo zinaishi hapa Kakamega, sisi hatutabagua jamii yoyote wakati huu wa kura. Ruto na batuni yake maugĩte atĩ mwaho wa Kenya Kwanza noguo wĩna ciĩranĩro ciĩna ũritũ ũngĩteithia aikari ithũĩro rĩa bũrũri. Hey! Kweli nimeamini. Kakamega nimeamini. Na morĩtie aikia a kura gĩtarũ-inĩ gĩkĩ kĩrĩa kĩrĩ ũtonga wa kura makĩria ma milioni 2.5 mahocie rũciũ rwao mwaho-inĩ ũyũ wa ũteti. Tunataka tuchague rais ambaye atabadilisha mambo venye iko, wala wako chini waende juu, ili Kenya yetu iendelee mbele. Nyinyi watu wa Aldai, muko tayari tuende pamoja? Muko tayari tusonge pamoja na Kenya nzima? Sisi tunataka amani. Tunataka tupige kura kwa amani, na tukipiga kura tuende nyumbani kwa amani, na tuhesabu kwa amani, na tutangaze rais mwingine kwa amani. Munini wa President Dagitari William Ruto augĩte atĩ mwaho wao woteti wĩna mweke wa kũinũkia ũhotani na ikereka rĩa mbere rĩa gĩthurano, ĩndĩ no nginya arũmĩrĩri ake magetĩkĩra kwĩyumĩria kwa ũingĩ mũthenya wa gĩthurano ũrĩa watigia o kiumia kĩmwe tu. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.